Айтылуу палвандар туугандар, Маткасымова палвандар. Айтып. Замирбек деген номер 1 чемпион авал. Советте Каракулжа. Бул жак Жапалактан. Аппаратка кылган киши жакшы Ким деген? Men Japalak bolam. Жапалак. Көкбелден Садыктын атасы болот. Садык палвандын атасы. Азыркы улак жөнүндө эмне дейсиздер? Маткасымова ушул көтөрүлбө мындай чоң улактарда. Аксакалга карап иш кылайлы. Замирбекке бизге караганда бул урак. Zamирбек ел жакшы топтолупту. Birinci murası taşlardı kalganları sorunu bol elegen. Buna iyi analiz ver ulaqın axırında aytamiz da yer жақсы toplolupdur hem ulaq жақсы ötsün hem ne deyiz ana. Tinç ötsün o şumaq olsun el. Ulaq bergenге rahmat deyiz. Rahmat ha. Adamdı bunda çakırlan topta elbeydi. Bir de adam yaxşı gelsin. Hem el bağlaydı yaxşı zamanla. Жақсы zaman. Негизи мындай чоң тойду ha. Rahmat şu tartı otası mınanda aytkanda ulak bergende bir daha ayıp yok. Bolgon sorunu reklamaga çıkarıp aytıp berdi. Kanday çapsalar. Şöyle çapkıla dedi. Bu yerleme her bir öğrendin halvanı batırları geldi de. Birbirine munasa bol boyutar. Munasa kılıp birbirine kişine kolda görsözse ulak çıkıverir. Geri bizde de buna şu vardı halvanla birge çapkamız. Sen ben baba birbirimize yol koyup mıyman geldi de mıymanlar sıylap. Şunday jakşı ulaklar bol şeyler olur. Demi tinç ötsün. Elimiz tinç bolsun, usta şirin ulaklar bola versin. Bola versin ha. Ana mına o көтөрүлбөгөнүн айтам да Маткасымова. Көтөрүлбөгөнү бул жерде көбү мындай. İlgari biz her birimiz atты алып алып чапчелек. Өзүбүз чабабыз, ойнойбуз деп. Азыркылардын көбү ат алып алып сатабыз дешет экен. Бирөө телефондон бияка рекламага койдуруп коюп, атын салып оякка өткөрүп, бияка өткөрүп, эңилип атабы, эңилбей атабы. Ого карабай салып атышат да. Салып атышат да. Ошол эми мына уккандар билсе ушул эңилип аткан жерде атты мында сыдырып сагыла. Ар бир ат кирет салса бардыгы аттар. Камчылап уруп турса кирет да. Ошону мына сагылып туруп этият кылыш керек эңилгенде. Коюп бериш керек. Koy degenge koyuş gerek. Сиздердин убагыңыздарда ушул 80-90 килограмм төрпөгөн менен көтөрүлүп турган, а? 100 kilolardan көтөрүлгөн. 100 килограмм. Мына саклатылды. Kol menen көтөрүлгөн, мага Кол сен менен. адам көтөрөт да алып кетет. Бана болгон жанында турат. Конкрет бол жүргөн билегин. Ошо кайдашка кыл, анан кийин сага дам турат. Кудайым берет. Онда болса жок да. Ушул кишилерге Кудайга шүгүр. Дуасына калмыз, назарга киргенбиз. Аллага шүгүр. Azı bardığına şöyle. Birinci hizmet kılsın o balda. Кызмат кылсын, а? Az buna koşa bir belaya geldi, sal onu koydu bilmeyin. Tertip olsa ne olur? Тартип болсо эле, а? Байдын сорунун эми ушу палвандар үчүн коюп атабы дейм да. Алып кетсе жакшы да эми. Uşul elden tuvalayın деп. Men bilgenden şu ulak çağab estatkandan beri şu ulak bergenleri göğün gördüğünde kayra her yılı bergenlerim var. Buna satık atasının ataları her yılı birden ulak berettiler. Bir kembol bol da bulak. Kayra ulak bergen sayın işleri yürüyüşü gördü. Burada bir yerden dualı şu önü koyun degen nesi de. Ulaktan hiç kim bergen adam ölüp ketken köp gördük de. Жақсы olur. Неге туугандар, ушул бир жылдагы эстелик туугандар. Ушул убактыда эң алдыңкы палвандар болгон экен мынакей. Бул жагы Көкбел, Жапалак, Баткен областынын палваны, Ош областынын Каракулжа, Ноокат, Карасуу. Komandada turganda bular var. Бүркүт командада, Japanak. O şahırı karmagan. Sayızdın şampiyonlar. Союздун чемпиону. Sayızda номер 1 şampiyon şular. Палвандар, а? Болду.